U južnom Banatu, na putu ka Vršcu iz pravca Pančeva, u selu Vlajkovac nalazi se dvorac grofa Gjorg Močonj, koji je sagrađen 1859. godine i nosi ime Binsger. Posle grofove smrti dvorac nasleđuje njegova kćerka Georgina Močonj, udata Binsigen, sa svojim mužem Rudolfom Binsigen. Nekada je to bila reprezentativna građevina raskošnog izgleda, luksuznog eksterijera i interijera. Dvorac je za vreme okupacije do 1. oktobra 1944. godine koristila nemačka vojska, a nakon oslobođenja dvorac postaje opštenarodna imovina. Dvorac je služio mahom kao zimska i letnja rezidencija porodica Binsingen. Njeni članovi su koristili dvorac sve do kraja Drugog svjetskog rata. Grofovska porodica u pozadini svog dvorca diže prvi deo parka oko 1890. godine i posle 13 godina diže drugi deo. I dan danas postoji mostić koji deli ta dva dela. U sredini parka nalazi se jedno jezerce koje ima dva ostrvca i preko sredine most metalne konstrukcije i daščanog poda. Jezero je bilo bogato ribom i divljim patkama kojih nažalost danas više nema.